Ndagio muno umuthi ndina gikeno ta mujumbe wa guku Bahati tondu kirigiriro kiria kana maundu maria ndereire ciana na youth ya Bahati ni ndahota kuhingia umuthi. Twina ciana 800 aria mahota kugia na certificates ciao cia guthondeka njuiri, cia gwaka, cia guthondeka thitima na kothi nyingi iria turekaga. Ni ngwenda gucokia ngatho kuri aciari tondu wa kuhe ciana ici moral nigetha mahote guka cukuru, na o hau ni tuhotete nginya kuoya angi. Intake no iroka kuma Monday ni tuete ciana 800. Ni tuhotete ningi guteithia aciari aitu aria akuru tukamarihira SHA, na ni tuhotete kurihira aciari 600 nigetha mahote guthiaga thibitari matari na thina. O hau ni tuhotete guteithia mafundi ni twamahe certificates, mafundi 400 ni twamahe certificates cia NCA, na ni twahota kuneana basari, na basari ndamerire nie ndirehithaga mbeca ciao ciothe tondu ni cia muingi, ndire monagia mbeca ciothe na ngamanengera. Koguo basari umuthi ni twahota kuneana milioni 62, na mbeca icio ciguthie guteithia ciana citu. Ngerekereria ni hotete guteithia ciana 200 aria mararihiro full scholarship ni Mheshimiwa Irene Njoki. Na umuthi uyu ni ndahota guteithania na bengi ya Sidian kurehe center itago Mrembo Empowerment Center iria gukorwo haha Kiorogo. Hau Kiorogo wina kothi ya gutuma njuiri urithiago hau ugakora hena dryer ugatumira ugathondeka muteja waku arafu ugacoka ugathie. No ririhagio gathitimo kanini maybe ciringi 10 kana 20 nigetha center ithi na mbere ikiranaga. Machini aria maratuma ni gukorwo na machini 10 kuma 10 to 20 nigetha aria mena matari na uhoti wa kugura machini makaingira hau makagura machini. Mafundi agucinirira ni ndahota kumugurira machini cia gucina, uriokaga hau ugakombora ugacinirira hau Kiorogo arafu ugacokia machini yakwa in a good condition. Tucoke tuge ni ndahota aria mararuga ni ndamagurira serving dishes na ndagura dishes ingi nene nigetha riria mutari na indo kana kothi no athomera ya kuruga uhote guka kuona kindu kingi kuhe mbeca ugoka koya no gacokia in a good condition. Koguo ri ni ngucokeria Ngai ngatho tondu uhoro ucio wothe ndahota gwika na mbeca ciakwa, ndinatumira mbeca cia CDF na empowerment yo nguthio ngiongagirira nigetha andu acio othe youth ihote guikara hamwe. Youth ni ngumera o haha kwina tent ya andu metago Think North na KCB, hena andu igana rimwe ria 50 aria moiro aria monire mawira ma ufundi kuria Dubai. Koguo andu acio onao mari guku nigetha mahote guteithiriria anake itu mahote kuona mawira macio na mahote guthie nja. Nguga ni wega muno andu a Bahati no uria murathi mukinyitagirira, na ndimuthaithe tafadhali ne kei turute wira handu twanjia kuingirira siasa citari na haria ciri, because waingirira siasa thaa ici ndurateithika. Na nie ndirenda kuingirira siasa tondu bado mwaka wa siasa bado ndukinyite. Hindi ya siasa ni ngoka, no riu thaa ici rekei turute wira na ndimurie rekei tuikare na amani, tuikare na thayo, tutagutinda tugithumburana maundu maria ndamwirire tuhote kuhi. Mwena wa SHA ni twambite tukathie micie hindi ria twekaga assessment iria ya atumia ama wale wazee andu aria akuru. Ni mwaririkana hena hindi NSSF yaugite tuthie tukiroraga micie iyo. Koguo data yo turari nayo na ni turahotire gu confirm riu aria ahinyirire kupiu aria matakihota kuriho naki. Koguo turagania tondu ni 600 na twina ward 5 turahota kugayania
o wodi egia na andu na turona tutikumarehera ati mieri itandatu kana mweri umwe turauga andu acio tukumarehera mwaka mugima na tie otha ici tukumarehera turi marehagira nginya hindi ria mujumbe wanyu aka decide ndakwenda gite giki no riu ri ari okuo ri no need acio meanda Irene Njoki handu na kindu gitago Mrembo Care. Ngauga ningenete muno nginyite guku Bahati constituency na ndona ino niyo itagwa transformative leadership iria yonanitwe ni mubunge wa Bahati constituency. Gacoka ngakena muno ni undu thiini wa Kenya ciana iria i 15 years na 34 years icio nicio ciana rimwe ikoragwa iki drop out of school kana ringi na ringi makanina skuru makengira in the job market na magakorwa matena wira kana matena skill ingibota kuba mundu wira. Over 1 million of those asume makoragwa between that age over 1 million ni makoragwa makingira in the job market na matena wira matingiona wira tondo matena skills ona ndingienda fridge yakwe fixwe ndingiona nginya mundu wa go fixera maundu aya motivate ni maundu mega muno na nikyo muratinda mukigwa munene wa bururi agitindirira si andu mani na form 4 mundu ndagekare mucie either athi course kana athi college ino singi ona wani na grade 8 ati no ukoro onaga skill kangi gutethereria gwikaria maisha maku meguru. Gacoka ngauga ati maundu ma social health authority ni tukuthina mbere kwandikithia andu na ningenete muno ni undu wa ugumu eshimiwa ekite agakorwa ni muriberu andu aria matarebota aria metagwa indigents kana andu aria matarebota thiini wa constituency yake na akamathura wega nigu mabote ku access benefits iria irakorwa iku thiini wa social health authority na ngathina mbere kuria nginya mukenya andu ni meandikithia tondo kwiyandikithia ni bure ni free gute mundu agagwetia mbeca nigu yandikithia ona thibitari ino cia gukundi ni free niwe nduyandikithie nigu yonere bandu baweterere mundu okage gwaku agakubenia alafu ugakorwa riria ukarwara mundu ucio ndagakorwa bakubi nawe. Kaundu kangi ndingienda kugweta ni kaundu ka madawa za kulevya dawa cia kulevya na maundu magutumira tobacco thigara na kuna indo nyingi muno cia ithondeketwe na tobacco ciukite turacieta novel products iria nginya thigara era sinikwa thiini wa socket alafu mundu akavuruta ikauma ndogo kana ringi na ringi kanyamu karekirwa aba ndi ya rurimi cietagwa pouches ciekirwa ndi ya rurimi noko kwambiriria gucaika riu ni ndirenda kwira andu acu marathondeka nyamu icu kaundu ka mbere mailebo wega nigu matikabenererie ciana tondu nyamu icu irokaina tunyamu nginya tubana turamu riu ugakoraga nginya twana twa cukuru ni twambiriria ni kunyua tondu turabenereria ona atumia nimo matwikite excited muno tondu iroka na rangi wa pinki rangi wa white marangi aria twendete na to shape tongi twega muno ukona gaka ni kanyamu kega kana ga cukuru gakithi cukuru koro kenega na gakamba kugura na gatirerwa ni ndui riu ndirabe warning andu aria marendia nyamu icu na aria marakorwo makilebo malebo wega na mamenye watho no koragwo providete mbisa iria ciagirwe ni gwikirwa thiini wa nyamu icu na ngacokerera ngauga atiriri mituku ino eretwa shisha is banned itirendeka guku thiini wa bururi andu aria maranyua mamenye mundu aranyua akiunaga watho koguo we uthi na mbere kunyua tu no kunyitwa no gukorwo bau ri na ndukambirie nguganga ni turonire anga mbaya yao enacio nituguka tumoku tondu no nginya to protect andu ma bururi uyu nyamu icu ni iraturwaria muno mirimu eno ya cancer iroka ni undu wa nyamu icu mirimu ingi ya respiratory diseases iroka ni undu wa nyamu icu no aria maratwenderia matiratwira aswa risk ya kunyua nyamu icu koguo no nginya tunyitanire maundu ma bangi andu matigane namo
maundu madawa ya kulevya andu matigane nacio tondo health yaku ni wewe, health yaku ti yakwa. Andu aya maretwa community health promoters nindirenda kumaburira rubi aswa aya me abana Ikuru Kongole ni marutete maundu mega tondo nginya thiini country wide aya maretwa community health promoters jesi ito ya guku mashinani wira wao ni kuroria blood pressure yaku kana makaroria blood sugar yaku kana makaririkania atumia aria mena nda ndugatinde ukiuga ati mimba si ugonjwa, wewe enda clinic. Na ndugatinde ukiuga ati nikishazaa ni sawa, ukimaliza kuzaa unaenda post nato tondo hata kwa SHA maundu aya ma gukorwa wena mabu kwina prenatal ati mbere ya ukathi kugia mwana no gushughulikwa no kethi kugia mwana ugashughulikwa na nginyona wage mwana ugashughulikwa na hiyo yote iko kwa SHA. Sasa kama wewe mama hujajiandikisha sijui tutakusaidia aje. Ndio maana community health promoters wanakuja kwa manyumba zenu makimwiraga andikithiei ona ni marathomithio bure meku kuandikithia no makwandikithie. Na ba mwiso kabisa nindingienda kuga ati maundu ma public health ni maundu aria tungibota gwikira thue enewe na nginyona mirimu no turambiriria kuigua mirimu iria nginya outside our boundaries. Tariu guku kuna mpox Nakuru County kana ni Nakuru County ni ekoretwo etongoretie na murimu uyu uretwa mpox ona andu makiria ya 10 na murimu uyu uraretwe wanyitana ngothi kwa ngothi. Kwoguo andu aria marauma Malaba, aria marauma Turukana, aria marauma Nairobi manyitanaga aba magoka ringi na ringi ni mathire lonjingi na mundu ona matoi makanyitwa. Riu nindirenda andu ni memenyerere na kuna mirimo ingi pia MOAS iria na kuu Uganda na Tanzania kuna murimu uretwa Marburg na kuna mirimo ingi nginya mionekanu Ebola mionekanu no itikinyite guku Kenya. Riu angikorwa Ministry ya Health nitunyitirite muno mibaka itu nigu mirimu ino itikengire kana andu aria mena mirimo matikengire onawe winyitirire wega withambe njara uthambie gwaku wige highest level of hygiene thini wa mucii waku nigu tutikanyitwe ni mirimu ino. Asante. November ni muonete kuria Nairobi ko mutumia akwire akithondekwa thini wa clinic ino na sorry ni turarikirie gukorwo tuna report ya clinic isu ati kuna clinic kana spa nyingi muno ibingoretwo guku thini wa bururi na mararutha maundu aria magiriwe ni gukorwo makiruthwa ni mandagitari. Riu nindirenda kumakania ni mabinge thibitari isu mareta thibitari tondo ona te thibitari ni kundu kuria andu mathiaga gucocorwa. Riu ndungibingura bandu bagucocora mundu arafu uge ni thibitari mabinge marega kubinga ninguka kumatethia kubinga.